Seat Sport is really happy to come here to the Cupra Land. Invited by Porsche Slovenia and just to have the Cup Racer here to invite people to have fun, to have some laps with the guests. So enjoy it. Upam, da ste tukaj pod mano že zbrani vsi lastniki ključev. Le eden bo odklenil tale salski avto, tole Seat Cupro. Probajte odkleniti. Obrno je, obrn, potegn, probaj zaključiti. Obrn že. Zdi se. Čakaj, že njej uspeva z obrača. Naredi se poklukat, moraš drgati. Moram reči, da sem zelo vesel, da je bilo, po mojem mnenju, vsaj pred koncem spet rekordno število ljudi, ne glede na neko spremenljivo napoved, pa tudi vmes par kapelj dežja. Ampak res, se mi zdi, da so ljudje Cupra dan sprejeli za svoj, za res tradicionalen dogodek, za vrhunec avtomobilskih užitkov v Sloveniji in super, super. Super je bilo, res neverjetno, sploh si nisem mislil. Enkratno. Nad pričakovanjem. Ful dobro, jaz sem ful rada adrenalin, zato se ful rada peljem sploh pa z Jerebom.